Ali život nije 2 plus 2 jednako 4. Na nesreću i na sreću. Život je život i njegovi zakoni su samo ponekad matematički. U raznim glavama razni zakoni. U raznim životima razni događaji. U gostionicama razni posjetitelji. Visoki gost zvao se Hotko. Bio je urednik Plave biblioteke. Pisao je pjesme, odvikavao se od pušenja. Objavljivao je tuđe knjige. Bio je poznat po broju izgubljenih kišobrana. Taj visoki čovjek nije znao što bi s rukama. Zapaliti nije mogao, da bio je karakter i posljednju kutiju cigareta bacio u kanalizaciju prije 10 dana. Pojeo je sve mentol bombone, a gristi nokte bilo ga je stid. Zato je s olakšanjem uzdahnuo kada je primijetio neke papire na prozorskoj daski. Baš dobro, pomislio je. Ovo će mi malo smanjiti nervozu, dok čekam puding. I tako je naš visoki gost počeo čitati. A romančić je drhtao od straha. Tko je ovaj neznanac? Pitao se. Možda me hoće kidnapirati?